Pacarmu ganteng. Bisa menako tidak? Menako dong. Mas naik. Nung motor sunaing gitu. Iya. Ini. Tatal ba yan? Kung mo sa kumain. Jangan lupa ya, subscribe, YouTube, Ayam Dalam TV. Okay. Namuli lang namin kiden. Anak ko jago. Amma kitu ini. Nah, Balikan din. busuk dui. Sini. Dulu namin ti kamar namin anak ko jago. Stim lempar dong. Hah? Napiga. Ibu buju ya. Yo nom. Aku mau terpas din. Mama ka panakko. Mula panakko da udia bitetak da manakko. Matto. Salahku juga. Masak denun. Dibik, marai nilai. Marai nih dong. Biar mana? Udah terbaik jawab ini. Langsung dia dong. Oh, nah dia orang ti. Udah terselepok kau udah bagus mak. Ya ibu suku iwa dong. Ya udah masalah babu gue. Tunggu. Nunggu. Aneh ngurek guys. Tarira si Polong guys. Ang hindi tamani man laban on sa nuwi. Aku titipkan Binangalom guys. Letik mana teh? Gabi rendang. Oh na zuluk guys. Si mopi ya. Garap gara. Tersahat. Panako. Manangsa. Langsa hosay guys. Itu. Kasi gabi rodang. Ama lain memang. Tengok.
Nung matuwar sa naing gitu. Iya. Ini. Tatal ba yan? Kung mo sa kumain. Ang mga usong eh. Mulai udah guys. Si gamer. Go Dan. Ihe. Ini. Jadi, ngomong nila, tabang ngosong. Upinggir lain. Mula na ito. Baru gado. Balik emang nutun jerong. Nyata ngosong betul ini luar biasa ngemasak. Ada korbusan ni. Jadi. Kira-kira. Mau dah. Itu ini yang pernah saya syukur bos ini. Nalanyuday mo makan ng bubur botol. Lihat Jangan. kelilis dia. Abang susah kan bebas. Jadi mana bang tanggung jawab. Mosong asin. Mosong guys.